Piştî awarebûna pazaran jî xelkê Şingalê ji ber teroristên Daeş û hatnawan bo nava deverên Herêma Kurdistanê û deborîna bitir ji 2 sal û 4 heyvan di jiyaneka pir zehmet da dijîn. Bi taybet hebûna hejmareka mezin ji zarokên nexweş ku pêdî parîkariyên sexlemî û dîsan madî hene, ji wan jî ev zarokê hûn dibînin ku temen 6 sala û ji ber hebûna çepkeka xwînê di nava serê de kartêkirneka mezin li ser hatin û çûna wî kiriye û ji ber baredoxê malbata wî yê aboriyê nebaş gelek caran neçar dibin ku nebene nojdara yan jî dermana bora nekirin. Lewra daxwaz dikin ku herîkariya wan bêhête kirin ji aliyê sexlemî dîsan madî ve jî û babê wî hos behsa kurê xwe Emarî dikin. وقتی خدای حفظی بون خودی دا اسبوعکی مال جهازی که شنگاری مکری جهازی دا پیشتی ما اینا مال 2 هیوا منو پمویدا پیچا 2 هیوا پیشتی 2 هیوا ما اینا تخصوصی ما بورا ایشاع وسري وقتی ما ایشاع قد يقول نخرج كاسري ده أسد ما نسيت تفكير عليها أسري ده أخوني وين نقصي تأثير اللي كر جب ديرنا قد فايدة نيكي هاي كلام مكر نيكي مساعدة مكره ونتراس بقي معايا وتخطوي فيديو بيجن علاج الخارج Emarî jî we bedilekî pir xem behsa jiyana xwe ya kurê xwe Emarî dikir. وقتی خدای ای هفت ماهی بو ای کچکوک بو جلکاگ لینا دا کچکوک بو ما نفت مدا خواهید کر اب خودی ما داخلی مستشفى دکت کر آشنگالت کر حتی نه ماهی تمام بون پشتی نه ماهی تمام بوین نو مزانی ایشهتیه مزانی ایشهتیه مال تختورات گیرا تختورات گو علاج لا خارج به ای بخودی ما دی خیر خوازه و يعني حكومة دولتي مساعدة ما كربا ما قهان با خارج يا كان هالفيدري تشي بوا علاجك لهذا علاج لنا Amar temen 6 sala û hêvî omêdên dayik û babên wî ew bû ku kurê wan Amar çoba xwendingehê wekû hemû zarokên din lê ji ber barê wî yê neybaş yê sexlemiyê ev hêvî û omêde bicî nehatîne. Amar Îdo êk ji wan zarokên awarê Şingalê ku temen 6 sala û êk ji wan dehan zarokên ku îro di jiyaneka pir zehmet da ev awarê Şingalê di nava xîvetan da û kavilan da diborînin. Malbata Amar Îdo jî daxwazî dikin ji her rêxerawekî yan hikûmetekî yan xêrxwazekî ku karê yan jî destê harîkariyê bigehînte zarokê wan da ku zarokê wan jî wekû hemû zarokan jî jiyana xwe ya asana biborînin ji ber di nexweşeke dewm dirêj da dijîtin. Ekrem Kanalê Badînan Saet Gundê Cerrahiyê.